nkran ene emiamia bi e wo Ghana asase wo so no kakra so opre nimri mu nso omanfo bebre na UTV ni ombo nkomo enne no ebi mu ehuye ebi so ehu adekodi ana eye poten e na ebi mu so yem hye wo mo na yenya enimdini ba ko a waben e wo sa dwumedi anasa ensensem a etisei eho Dr. George Owusu eye senior lecturer Department of Geography and Resource University of Ghana. Doc UTV so ne awie ye mo akwaba ya meje so bacho bibia boko de nyame adom boko ye de nyankopon ase Doc enura na ye ni da kwan sasa be pro nim kakra se de ehu ni bacho earthquake ni de ni Tremor no e ade bi a natural disaster dia na heda emo nkai bibre ase bia wo instruments o Ghana dia ni bitimi bo nkai kakra na ni na so se bibisa be de ebisi Sadie emmon kaye eche bibisa oman se on se ye man no ankasa no enema bebre da yeso na research so ankasa ho na me se bibi wo ha se diska bibi wo se diska ye no iduru ba bia indimi fans kan nan ko se research your instruments ni bi ankasa bitimi ya de ateki database and no so sa se do so boa okwa bochi is school bia ko Europe na America school bia obi wo ho no mankasa it is an it is a dozen dia bitima bo henkai ngi hu si eko Doc wadaruma fayenko school kakra eba ne asase ne wo so no sa mo mfidie bi a mo de meza ano den no nyina mutumi ekeka bom kire ye mu kakra okay pastor the woman say your skill be found which skill it range from 1 to 10 plus. It is a year near the size scale measure. The another UA geological survey measure idea no, and we are 4.0. The 4.0 no, and we have found F tremor. If we 1, 2, 3 could see for a friend F tremor. But say a court 7 any above one, they are not a calculate F quick. It's another see you know, a debia a friend F tremor. The see you know, say a quasasimu. Assassin we are about 10 kilometers. Okay. 10 kilometers net HSS Ufi Legon, a cottage 7 military hospital. And we are assassin Musa. The Ramusa, then Namsa. It one more baby see and don't bet chepa. But one more way, no, Eddie. Better bet and yet, sir, and yet, and sir. It according to you, a geological survey, and there is your wager, a honor. Tomorrow wager Honkan won't say your name, Malam. On ben hondo muche pa but who denta ni Medina ni Kofojia ni baby bibi ndio o man timi anyade o man o muche ye bet ano nya din bibi sa but is honest Doc na UTV studio Accra nya grow den wo so gegegegege na che ano den yeah that's ano den but F Tremor wow is the ekase ko F quick dia na no be den asini we a chen den na ye da no so asi ye da nti ye bom pai se encourage the menya me mfasa amba na bibisa enkusi bibisa si dia si ye da ni engineers ni contractors obi a bebia no wesi da si ukusi da won we se ho earthquake punzu a na se nye earthquake punzu obi si da ho no nti esese e fesa na emani nyina Doc wada ma memu akọ na so ye nhwe ye nuan ma omuti weja kaso a ene sampotem wo no kokobo bi wo ho ema wo mo weja no de wo mu se earthquake no say ye refer be ya see inyan hu yeguso but earthquake be see ya ikuta be ni ma be miensa ba ko wo earthquake prone zone no e bi se fe ni plate as a plate didi assassin ya chichi chim plate bibiri ana assassin nyina ko ni na ba ko to fa ho tu ko we ja ho no ma de to fa ho na na edoso okay ena ba bi won so etimi ni mienu bitimi sie ni na ma assassin na ede awoso ba bi won so e volcano assassin mu eja na be 1939 earthquake esi Ghana isi weja hwa nkasa sa time na ye da enye kama ye bi enye kama nti kuni pampo e ma da be so ye de ebubu ye ti weja ho de ho ye punzo ti u si da ya it's all for engineers and the contractors be taking measurement IBB and san wa ye de akoso anye sa se nyame fa san be bi sa esi da che no he ya na akofa asamaba
Dr. Jojo Usuewe UTV yeda siu. Mama na se. Opanyina mene ne bo enkomoi. Hey Dr. George Owusu, senior lecturer, Department of Geography and Resource, University of Ghana. Ono na enra asase a ewo so ne ho kakrai. A wo se eye earth tremor no, wo de eho adesua de kakra edum yen. Ye to